nigijima niyosilandela lo mquba lona lo uMusa Culu ukuthi ezokhuluma ngathi nisibulalelani siphila ngiyanikhula khuza SABC uMusa Culu lokungangena esihlalweni nje umelene nami ngithi cha kulungile umelwa nami kodwa Zulu kunento efantini yazi umuntu umethuka mina usuke ethuka nina qobo lwenu uMusa Culu ngithi i-degree enjani ehamba ithuka abantu izizwe hey the nations are angry. We are angry. We will do anything to protect and preserve our cultures. Do you understand? Nina besilo angizile ukuzothetha noma ukuzokhuluma ngabantu. uMusa Culu yena impela enhlizweni yami akamuhle. Ngiyacela uma ukuthi abangani bakhe bakhona la hamba niyomtshela ukhona umgangela uma ukuthi ufuna endukwini ngaye endukwini mina ningibonile ngigiya ngoba phela umuntu ulungiswa ngenduku umengezwa sazi lokho thina kwaZulu sibadala singaka nje siyaphila siqondile siyahlonipha yini sashaywa ingane engashayi edelela cha nabesilo obizwe isilo samabandla ngomquba uProfessor Musa Culu useyiphendulileke uthi naye welusa futhi induku wayidlala uthi silo kuzomela sikhumbule ukuthi lapho akukhona eSwatini futhi uthi isilo kumele sikhumbule ukuthi akusikhona eMorocco kodwa lapha izwe lenkosi okuyilona elibusayo uthi uyazi ukuthi isilo sijwayele ukuya eSwatini mhlawumbe sibonela khona Musa Culu uthi kuse South Africa lapha iSwatini neSouth Africa ayifani isidalo naseSwatini uthi isilo lento esishilo sokuthi sikhuze SABC ngayo kokugcina ukusabisa nje Musa Culu uthi le intimidation yenziwe isilo esibusayo sibizwa nge-attack on freedom of speech uthi ke futhi uphinde weza ukuthi isilo sithi bejwade sidiniwe nje size thathe siyefuna ukuthi sihambe siyombizela kuphi emhlangeni uthi ke uchwepheshe lona in South Africa inkosi is not above criticism ngoba isebenzisa izimali zomphakathi ngakukhona eSwatini lapha noma eMorocco ngibona ukuthi into ecasule isilo ukuthi ngibuzwe ngaba SABC News ukuba ngiphawule ngezingqalasizinda eyakhiwe le eyasala enyokeni minyaka yonke umkhosi womhlanga ububanjwe lenyokeni ngenxa yalokho ke isilo Goodwill sacela kwakhiwe ingqalasizinda edle ngaphezulu kwa140 million lokho kwakwenziwa ngoba kwakwazi ukuthi lo mkhosi iyohlala ulapha bengiphawula ke ngomthetho olawula ukuphathwa kwezimali zomphakathi ukuthi sekuchitheke ezinye ke manje imali sekiwa kulesi sinye isigodlo uthi ke ukuphawula kwesilo kuukuhlasela ifreedom of speech nokuzumela kwabezindaba nokuhlasela inkululeko ezifundiswa kusho kuProfessor Musa Culu ke exoxa nabalapha beRadio 7 ngemva kokuba ke isilo mesizwe simbize ngomquba uthi uXulu ke akukho la yena ezibone khona wrong uthi futhi akukho yena la ethe ucubizela khona ke inkosi emgangeleni into ayishilo nje ubuzwe intatheli wayesiyasho ukuthi naye welusake yona update ke sinayo ke lenkathi ke inkosi yethu King Mesizulu ekhwele wadileka kuMusa Culu wambiza ngomqulu uMusa Culu wambiza ngomquba bathe noMusa kumquba ngempela ngaphela le constitution iphasisiwe ukuthi abafazi abalobola amadoda bathathe izibongo uyithena akayibona inkinga lapho uyibona kanjani inkinga lapho ube uprofessor wamaciko nowama culture usho ukuzwa kasakholwela phela na into enzisisulu noma intweni zamasiko